nongeye kuguha ikaze mukunzi w'Urutonde TV, ibyishimo umunezero birebye bikuranga kuri uyu munsi wa none. Ndagusaba wowe utarakanda subscribe ko wakanda subscribe, kuko aha niho ukura amakuru y'ibyamamare bigiye bitandukanye, ibyamamare mu muziki, ibyamamare muri sinema nyarwanda, ibyamamare muri komedi ndetse n'ibindi byinshi bigiye bigezweho hano mu Rwanda. Kuri uyu munsi wa none tugiye kuvuga ku bakinnyi babiri ba komedi. Abo ni abakinnyi, abo nta bandi ni umukinnyi witwa Kanyabugande Olivier, mwamenye cyane ku izina rya Nyagiso, ndetse n'undi witwa Shema, mwamenye ku izina rya Patino. Aba bakinnyi ni abakinnyi bamaze kwigarurira imitima ya benshi, bamaze kugira urwego bageraho, bamaze kugera ahantu hashimishije. Ni abakinnyi ba komedi, ni abakinnyi batangiye gukina komedi mu mwaka wa 2016, ariko baza kumenyekana mu mwaka wa 2018. Aba bakinnyi ni abakinnyi bamaze kugira urwego bageraho, batangiye bakina komedi bazicisha kuri channel ya YouTube yitwa Nyagiso Comedy, ariko bageza nyuma bakajya babicisha kuri channel yitwa Kasuku Media. Bageze nyuma baza gutandukana, Patino ajya gushinga channel ye yitwa Patino Shema Patino, akaba ariho ajya acisha ibyizi komedi ziwe. Bigeze nyuma na Nyagiso nawe akajya acisha i komedi ziwe kuri channel yitwa Afrimax TV. Impamvu ndimo kubabwira ibyizi channel nuko mu kiganiro tugiye kurebera hamwe aho urwego bamaze kugeraho, amafaranga menshi akorera bayakura muri YouTube channel. Tugiye kurebera hamwe uko bagenda bakura amafaranga kuri channel za YouTube, amafaranga binjiza kuri channel zabo. Turareba channel ya Shema Patino amafaranga yinjiza ku cyumweru, ku kwezi ndetse no ku mwaka. Turebe channel ya Freemax aho Nyagiso akorera, turebe naho amafaranga yinjiza, ayo bamuhemba, turebe n'imitungo kuri ubu ngubu bamaze kugira ibintu bakesha komedi. Rero tugiye ku byo binjiza biciye kuri channel zabo za YouTube, reka duhere kuri Shema Patino. Shema Patino turasanga afite YouTube channel yitwa Shema Patino. Ni channel iho ibi uploads 71, subscribers 122, video zose hamwe ziriho views ziriho zingana na 1,878,466. Tubona ko ayifungura high location ya USA, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tugiye ku mafaranga yinjiza kuri channel ye, turasanga ku munsi umwe ashobora kwinjiza hagati y'amadolari 31 kuzamuka kugeza ku madolari 496. Ku cyumweru turasanga yinjiza hagati y'amadolari 217 kuzamuka akagera ku madolari 3,500. Ku kwezi turasanga yinjiza hagati y'amadolari 931 azamuka akagera ku madolari 14,900. Tugiye ku mwaka turasanga yinjiza hagati y'amadolari 1,100,200 kugeza ku madolari 178,000. Tugiye kuri Afrimax TV yo turasanga ifite uploads 2,312, subscribers 873, video views 1,244,841,673. tugasanga barayifunguye bayiha location ya USA, United States of America. Tugiye ku mafaranga rero binjiza ku cyumweru, ku kwezi ndetse no ku mwaka, turasanga ku munsi bashobora kwinjiza hagati y'amadolari 63 kugeza ku madolari 1,000, ku cyumweru hagati y'amadolari 439 kugeza ku madolari 7,000. Ku mwaka, ku kwezi turasanga hagati y'amadolari 1,900 kugeza ku madolari 31,000. Tugiye ku mwaka, turasanga ku mwaka yinjiza hagati y'amadolari
22 kugeza ku madolari 361,000 by'amadolari. Urumva ko rero uko Social Blade iratubwira ko aba bantu binjiza amafaranga menshi cyane kuri za YouTube channel zabo, bikaba ari byo bituma bagenda batera imbere mu buryo bugiye butandukanye. Nka Shema Patino mwumvisha amafaranga ahembwa kuri YouTube, ndetse na uyu mugabo Nyakso nawe amafaranga iyi channel yabo ya Freemax yinjiza, nawe akaba hari amafaranga agenda ahembwamo mu buryo bugiye butandukanye. Ibi rero bikaba ari bimwe mu bituma bagira imitungo myinshi cyane, akaba ariyo mpamvu tugiye kureba hamwe iyi mitungo bafite ndetse n'amafaranga bafite, kugira ngo nibwo turaza gusobanukirwa nyuma ye kureba iyi mitungo yabo. Tugiye ku mitungo rero, reka duhere ku mutungo wa Kanyabugande Olivier cyangwa se muzi ku izina rya Nyakso. Nyakso afite inzu nziza cyane, murayibona ni inzu nziza iherereye mu mujyi wa Kigali, aho afite inzu nziza ibarirwa agaciro ka miliyoni 172 z'amanyarwanda, ndetse afite n'imodoka nziza cyane murayibona, nayo ni imodoka itihagazeho, ni imodoka ibarirwa mu gaciro ka miliyoni 52 z'amanyarwanda. Urumva ko rero uyu musore hari aho amaze kwigeza. Tugiye kuri Shema Patino. Shema Patino nawe afite inzu nziza, murayibona ni inzu nziza iherereye hano mu mujyi wa Kigali. Ni inzu ifite agaciro ka miliyoni 152 z'amanyarwanda, ikaba ari inzu iherereye mu mujyi wa Kigali. Naho imodoka, naho afite imodoka nziza cyane yo mu bwoko bwa Prado, urabona ko ni imodoka nziza cyane, nayo ikaba ifite agaciro ka miliyoni 50 z'amanyarwanda. Urumva ko rero aba basore hari urwego bamaze kwigezaho muri sinema nyarwanda, muri komedi ndetse n'ibindi. Urumva ko rero hari aho bamaze kugera, kandi nkwibutsa ko ntahandi wakanda subscribe uretse hano kuri Rutonde TV, kuko niho ubona amakuru y'imyidagaduro agezweho. Ciao ciao, Rutonde TV.